ahwefo nyina akwaba edeba attention TV so mamu nim say attention TV de en sama agitene ne ewo ye mai mu ne amai foforo so ne no ye bobo ano ne aso no so project so so nsuo ede abedan yahwefo ntini sa wonti like share comment na subscribe to our YouTube channel no adomabu ho bo so se ne be ya bibia red button na ye kane a unsa ebeka na ebusuafo nden sem bia babeton bonten so efa mrantem ye sa hom kokko wi abanche na bra ye nsa so mranti page no ya boamu bitro pa abebe omuda sesi are amene wo kase enye dem ko wi ayi nyina eye banchi o banchi yankwa ne nkoti asem ni kire mu bra se munya hunu ni pakra ya awo mu ya boy amane na fe yentumi eni etri ama me mohri na mentinsim ewo eye Dankyira na fe mi nye mu mawo Dankyira eho na brante a wedi fie aduonu ensia are ho e ka we ko mu buru nu kum no asem na homte e ka we adan a yese wagwawia banche mmotwa miensa banche mmotwa baako miensa akwasi obi afuo mutum se afuo wura no ye tawia na pa na nka kwam na de wanka bia banche watu ba mienu bi na nka wakwa akodi wa de mete utu mienu bi a wakwa akodi ene ye chew kra etumi chirechire nenti eno no mmotwa miensa ne banche dua no mbia se no enti wam de banche dua na se no kom so wanya ndan da bi nya banchi dua we banchi boto ankasa watu boto o se banchi dua na won nchemu ho no da banchi dua ye ntu ye eye banchi dua ba ye ntu ye aha na me ka sasa wo mu de na gina banchi dua ne fifi ani zo onu wo mo kira se wo mu de boto ba ko esi ni kon ho young man sa sa okodi ni nyina o se okodi ni nyina asa no kura no aba ekura no aba wo ko wi banchi boto me asa na den na muso boy kwatre we de asama no anya we de ko Facebook na ka sai emrantie ne chi abrantie na ono akwa wi abanche miensa no wo ma na de esusua eno so nse da bi o ya ye chiwa me se wanim duara nkasa sesa woni padua ni nyina anti oyam to be so na eso ya grace gift kra no atumi ama na ye kase etumi che se de wo ba utimi bu nsa preko pe no go we de asa kwala bia we 10 years ade na mem ya ira na yedi ombe yewi we go so bibi akofa ba banchi aba ni bia na so de ye wode fefa ho sa dua he banchi aba dua na o ma dwa branche no kwatere kwa brass band yo ye o ma bu na anko mu ku no banchi boto me banchi kura so sen wa de ade no kete ebusu ya wo de go Facebook phone na phone ya ya ho metesem na ba me kwa homa so na me ne ye reporter Douglas Amponsa entwetwe nkomo kakra Douglas ma hen Oba pa mi juso na boko de agba dia daru ma bibia boko na adwuma ko enya na siam ho no se ba nche na mu wia ya tamo wa abranti anu ase kom le de no anase den pa ne ha no akọ wia ba nche boto miense yo nana ya mi chia wa hwefo enyina enne ewie na ya mo mu nyina akwaba ya no kra ba betwem won finchi manto mu a ya adwuma ko enya na siam na anopa na yenya ntese papa ba ko bi owo adwuma ko enya na siam a ye freno Alhaji Isa Muhammad dodo a freno Alhaji ILM na fom dia na otre asini nyina ne se bebia obakọ na fom no na ne bank fom no omatu se brobe anasa ntwobo na wadua no foforo na ahya se pebana no motutu omunim sa abo na omoyi na de na odonfo pa nipa bonofo amudi sa adwumede no anasa okodi sa nyamna nsam no okowia na nnuama no hotam ahomaten eye ekruani ba kon okọ efuo no mu ne de ne ben eye da alaje no ne de no na oho no pe se eba Douglas be hu sa branche no ase banche no 2 ye no se mranche na so ne 2 ye abanche dua no wo mu de anyam ne kom sa pepe omkoto no se we 2 bottle baako eye miensa na wa share bu kotokom anka oba maso na ode akọ ente maso no mu no pepe na obi nipa miensa kwakopie no so we fu no mu na omuhu se wa chichiri bottle no miensa de gu ho a oba ba page na de akọ na ho no mu na omtable ben no na omche no na omfefre dom free miamia no se sei na akoso we fu no mu chamobra nte phone no bra ane amanfo mo ho no bo na mo ba betwem na ye no krese bottom yensa na mo tina saade a oso mo chi no na omo de omo nsakeka na kakra na saade oso mo tam bottom ba ko e de so no odi ani me de ko
police station so mo ko no mu na mo to nsa frɛ police for na police for so ba ya on ba tam ablante no ade no kwa akogina police station sabri ya make say the ablante da so police station wa eduma ko nya na esi a mo Dankyira police station say ya make say mo toto na no na mo bisa no na mo bisa no ya na ablante no esan akire mu say ya ne kre say banche no otu ede koma amanfo edum eduma ko nya na esi am ko to ma market women no mo to banche no e ka so de ko to ba there be we dey on fan culture but some the market women for no mo esiam edwom ho no na do come am no mo boaboa enti omo abobon crofo mi ense bi dia eya oso abankene do come am asabria make say police for so atun sa fresh and crofo say e ma na say mema mema no bitumi ton bi bia obi wo ho na o ye kaya ye enti ye ma ne banche na abode o twe obi ne ma ne ya ma ne bi wo to ma mema na ama we there enye mema na oton ma omo ye ma na omo dwom ho no na oton ede come am a sabria ma na omo so kronfo so say on dia ebia no ni say no te na de ne ye hwehwe nkran say mo che say ablante kra ye organizer awo kro no mu a esiam kro no mu na meni ta ho kire na ba na phone kronfo tyson papa bi wo ho enta anyo ti scam ma no na ebia sa na aho kire kakra ba na phone mu a for this anya mess no sabri emu sa so oton botton na ya o mama ne sen botton de on board price ya if you come ebia 100 Ghana and I say 150 Ghana I know the far price no man but say dodo a watu wan kire say wota awia I know there we confirm we say otako efo no kotu bi de koma edwom fo no I know there waka nti efo bra no so confirm say omo sha say yes adwuma omo bokro no we efo no mu no be bosomi ba ko ni omo bokro no we efo no obekọ no banchi no ode apafo te ko no mo akwakuto obekọ no manfo etutu bi we efo no mu ana onhu ni pakura odita ene bi yo me da say serial thief no ena ene ne ho akwa adwa mu a ya brim no anka we ya wuo na efo wura nankasa Alaji Isa Mohammed. Yeah, fellow Ghanaians, your friend Tiflos Anan, the doubting Thomas. Me wo any jesam sunkubi edebrew. Di obi a pen dachi biano, and one more juma ena oye. Se opese wo YouTube dachi, and I say wo social media handles no dachi, eye perfect dia, then eye baby back. Ozitech, oho ena betumi aboa ama wetumi advance. Na me catch you say Ozitech ombeboa ama u social media handles ni na akoso they will boost it for you. Facebook ombebusto ama Twitter ombebusto ama TikTok ombebusto ama Instagram ombebusto ama na de wo mu kra na say YouTube no hwe eba no subscribers ombebusto ama eba no followers ombebusto ama eba no watch hours and also ombebusto ama yes say drop baby e wona na wo na so obi san subscriber e sign add up umpewe na opede kaya moto na ze de na me catch us omo mpeso mu making money ewo social media handles no say for YouTube or social bia social media handles na de me say Ozitech and the beboa ama we making money ma wo nyambo every month bia you make money I bet me a sustain you ewo abrabonum ombema wenya from 0 viewers to a million umpewe na opede kaya moto mbium se wope Ozitech echira kwan a enye rira kwan kra ma me fa number no ntubia se de be abetuna from na opese ukosua anase opese u boost to social media handles na oni omu bedidwa 0598 697619 me repeat number ni the amount 0598 697619 Ozitech na o say you make money every month video e kokoshe ye akase ye humese ye mbrante baby omotibie ye akwakodu pa se rade ambemu amfa mommo ya de ombetumi ahwe omokra for adwentre eto comment section ho se ne be ya metumi akenkan ede amo ya de o hia mabonti abomsamra ne frem ohema echa